ليش በአንድ ስጁድ ብቻ ነው ከጀነት ውስጥ የተባረረው አንድ ሱብሂን ሰላት የተወሰው ስንት ስጁድ ሰው ካልኩሌት አድርጉት እናንተ እጅን ያለው ሁሉም ነገር ሱብሃንአላህ አልዓዚም በመጀመሪያው ረካዓ ሁለት ስጁድ በሁለተኛው ረካዓ ሁለት ስጁድ በጥቅሉ አራት ረካዓ እምቢ ብሎ አለፈው ማለት ነው ቢላሂ አለይኩም ኢብሊስ በአንድ ስጁድ ምክንያት ብቻ ከጀነት ውስጥ ከተባረረ አንድ የሱብሂን ሰላት የተወሰው ምን አይነት ዕቁባ ሊደርስበት ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ من ترك صلاة واحدة فقد كفر عند صلاة እኮ متعمدا يعني معتقدا بأن الصلاة ليست واجبة صلاة واجب እንዳልሆነች አስቦ او متساهلا بالصلاة ወይ ደግሞ صلاة ምንም አይጠቅምም ብሎ አስቦ متساهل ሆኖ አንድ ሰላትን የተወሰው فقد كفر ምናልባት የኩፍሩን ደረጃ ዑለማዎች ኺላፍ ይኖርበታል የኩፍሩን ደረጃ ከፍ የሚያደርጉት አሉ ዝቅ የሚያደርጉት አሉ ምናልባት ሸሃዳ የሚያሲዝ ኩፍርን ባይሆን ሰውየው ከፍራ ይላሉ ሱብሃንአላህ العظيم الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة በእኛና በእነሱ መካከል ያለው ባውንደሪ እኮ በእኛና በእነሱ መካከል ያለው ከለላ እኮ صلاة ነው فمن تركها فقد كفر እቺን ሰላት የተወሰው እኮ ከእስልምና ውስጥ ወጥቷል ያሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإذا صلحت صلح ما بعده وإذا فسدت فسد عليه ما بعده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند سوكو يوم القيامة يمجمر الله سبحانه وتعالى متساسبوا نجر كصلاته يلونال فإذا صلحت يصلاته قد أمر لتسجوا يميون كهونا صلح ما بعده كذابوا على اللهم نجر طلوا يهونال وإذا فسدت متبلاش كهونا يصلاته قد يدقمو فسد ما بعده كذابوا على اللهم نجر يتبلاش بتي هدال مالتنا رسول صلى الله عليه وسلم نزيلونال